mankha tungkha this one mankha 96 घरों में Hello friends, welcome back to my YouTube channel Pudaman Manchi Tarok Jatana Lamsugo Ani Katal Kaisha vlogo Kisa late and khado vlog upload khainani kisa busy tong manita Angga Aayan dibo exam start na naikha bini 28 ni semi start ang naita berong ni exam okay first term ni je exam rimani borok oboni tini report card manaita ikosang thangi dongoi school o phungo jeng 7 tarogo sokpai kana okay school ni timing angkha 8 ni simi 8 ni thika 10 ta jorata okay jeng chini ama songni nogo kisa asugai school sokpai ka 8:30 tarogo engke mankha taiko report card mankha bini marks no ang nogo thangi phunong nai to tabok khe jeng nogo thangi tongo angka iko 9:30 10 ta tam khana angke jeng kene no thangi tongo ta nogo ang tini watirok kisam kerikha satung asake tungkha mayo bokrok se sai thangka satung ni bagai angke jeng radhanagoro sogoi kisa fruits rok paina hine iko bathakata jeng paikha ro fruits ta fruits rok paioi ko jeng himi thangi tongo ta nogo angke lama o kaisa iko mo paikata nog hunani kaisa korida danda obo paikata paioi iko nogo thangi tongo naidi satung umayo satarok boteleng yak khuwa bagai thangi tongo ta tabuk nogo thangai kobang ma samung tongo ani nog joto lerpeteng jakna maimui songnani engke nogrok thikainani joto samung klai tongo obo thangai ma khainai obongka buphangta ani aloe vera ni sasakani oro tihaikata borok tabuk iko bokhe danda na tuioi thangi tongo ta satungni bagai asake tungkha adino humayo tabuk naidi do room bisingni halat iko naidi joto tabuk thikainai thikhaioi nogrok pharei nogrok huwei engke maimu songnai ta tini khe jeng kunino tongnai bini papa ke kisa lernai samung tongo hini tabuk kaisa ke joto samung khainai puila khe fruits jeng paimani obo set khainai iko tam paikha ang mosambi paikha 6ta 100 taka hingke kaisa pomegranate ta iko obo paikha kaisa se 60 rupees po asake dam iko Aayan ni papa khe bo bazar rok khaike kisa mano fruits rok tiata bo chapasaya pabo paya hingke ang nokhoka tini hingke fruits rok ti haikata chana nango hine asake kam khbangma khaina se musung liya tangi hingka ke satung ni bagai bokrok saitonga ta sini phung jorani simino hingke ang khayang ke chap khainai obo wansuge tai sama khaika obo joto set khai do puila khe maimui songka iko muya rok rawoi joto muikathong rok rawoi kurok songkata songoi tongo hingke a tong mani ano baja khairika kitchen ni joto samung rok paioi o room ni bedroom ni joto set khaika obo asake je halo tong mani joto thik khaiko Aayan ni report card no nang phunu kana borong ni papers je exam rok ni results ni papers ang rok ba share khaika obangkha ko borong ni report card ta ko marks or joto tongo iko obo joto pass mark to obangkha first term ni boman mani marks ta okay orokhe english 1 iko english 1 tongo english 1 amangkha 96 english 2 98 maths amangkha na 87 ang joto side na rawan narong na abangkha 99 science SST amangkha 93 bengali amangkha 48 hindi amangkha 49 computer 49 tai art obo kisa jayang khabini obo 30 ta obangka total marks okay obangka boroni class je best mangkha ta first je man mani 697 mangkha bongkha 649 700 or 649 mangkha ta kisa hard work khaike manai उन दिनों बिजली के बल्ब नहीं हुआ करते थे लोग अपने घरों में रोशनी करने के लिए मोमबत्तियों या
तेल से जलने वाले लैंप लैंपों का इस्तेमाल किया करते थे। इससे अक्सर घर आग लग जाती थी। tabuk ke ayan hindi pori tongo ta bini reading ke tabuk joto kamrok paikha samung paikha finally maisana sukha ke aske okhui kamai ke chana sukara iko obong ke dalok ta chakhmura bosok ni belai songmani ta miya horo tai tinini muya gudok bai abazata friends norok waisa wisu comment to hawo bai nang daily blog khaidi dai video rok khaidi ta hine but views asake kom asake tam sanai naina krita abonu bagge khaina musung liya ta video ase kosto ke sinamo blog ro shoot khayo edit ro khayo but naina ni porak kre hinke bkharam naingeta abagai gap mariboi video rok khai tongo ta abagai no sao no kisa share rok khai ridi khai ke se videos ni views mang nai ta so friends tini pagi asing no blog techa malai nai next blog bahai nang jaka sadi ke like rok share rok khai ridi bye